ljudi, ovo je jedna epizoda. Ovo je moj drugi video, kako da kažem. Jer, pa, kako da kažem. Pričam sa svojim prijateljima, jer mi ono se zove Skyclash, a jer sam Wargamer. Pa, moje ime u Minecraftu, ovo nije Minecraft, znam ja za Minecraft isto. Moje ime je Moro. Onaj Y kao Y, znate. Mislim. I hoće vidjeti kako pobijediti Chippers Revenge najbrže. Ako ne znate uvijek možete i vi probati. Imat će linke dole da vam pokažem kako da instalirate. I ovo je mapa. And there we go. Now, okay. That's unlucky, just so you can know that. That's unlucky star. So, yeah, this is gonna be hard. This guy is super hard, just so you know that. He's like one of the strongest bosses in the game yet. Yeah. Yeah, one of the strongest. But when the new update comes up, there is basically the rainbow. It has the rainbow scan in 5 minutes, and if you don't beat him 4 minutes, then you basically dead. Cause it does 9999999. Better be fast, cause I cannot hold this camera so long. Listen to zašto pričam sam na engleskom. Zašto sam pričao sada na engleskom je zato što zašto jedno mogu rešiti to na engleskom. Ne mogu nikako drugo rešiti na bosanskom, pa znate, piše Chippers Revenge, ako mi ne verujete, piše. Pogledajte sami. Ne verujete, pogledajte ovdje. Ako pitate zašto je ovako kamera, jer koristim svoj telefon. I ako čujete išta ako kao nešto babla, to je TV uključen. Da. Now let's just go full on attack. Sada moramo otići punim napadom da pobjedimo ovoga idiota. Razborio sam kada što moram koristiti. Ovaj moj kanal neće sam biti od FNAF, bit će i Minecraft, Pixelga, naprijed, šta je to kako. Evo, još 3 minute u video i... Pa? I vidio ste već koliko udara. Sljedeće toga ću vam šutiti zašto se koncentrujem. Ako vidite napad koji odjednom ubije svaka, jer to je neki glitch. Igrici? Sjećam. That's the attack. To je ta napad. Vidio sam 1000. 1000. Ništa. Come on, you fuck.
boxers. Da, ako imate problem s ovim basom, pogledajte ovaj video i lakše će vam biti 100%. Evo, eto vam, pokazao sam vam da mogu ga pobijediti, evo ga. Ovo će biti taj kraj. This isn't fair. Ovo sam čitam na engleski, znaš tako piše. It was never fair. It was supposed to be me. It was supposed to be me. My world was lush and beautiful, full of strange and colorful creations, but no, that wasn't enough for you. You wanted to be scary. You wanted to feel better. I had 12 babies.